Adom TV Badwam dwumadie no eso wa fei na odi afidie no ato ha no ye chia wo yamu akwaba ye de nyame asenso ene o kan atiasefo no ode wo aka ho bie e da asepa o ma hene kwabna asante ejina ne na so e wo ahase na ho ode na bapa na ho fade no simple but nice ho ife be me na no pe mu ache so I wouldn't remember because china ye ma wo denti nyame aya de me kai cameraman no pijaneza chine nyina obi abeda kwa na obi anka enye problem obi anka hwe fia ma gwata ma nko ayo obi akwa ka hwe obi anka hwe enya butre cameraman wo pija oze obi anka hwe obi abeda kwa because it continues to be a beautiful week and a beautiful month and a beautiful year. Makachiro so do want to nyame so ade nyina di boa na ewie it's very important. Ti na pe kachiro obia sembia waka fa ho bia na enam nyame kwa so no. Kachiro nyame se menjintum kachiro wankasa ho obi si wo de wo nye yi da kaze menjintum obi si se school pa obeko bi de wo menjintum da enna wo be unya obi si hia pa beba wo kaze se unyintum ade bia ye negative energy kaze unyintum but the moment you accept say we ordinary aka de na me de say na menya ware pada me manye yi da oboa opia se wadu na so pia kwa bonti nti e ya pre nti bibia obi aka ato su bia na mfa ni agro ya no we no eno ewo sa ye nkwa nti unam na obi kika cho se obe yi pa de wo de menyindi so twam wo Yesu din you know so wo yemu mapa betima be ya defo man we mu de e de be ya de so twam wo Yesu din back to sender me bakura na be ba gina o man we de satrike se na wa ka kire ho enfa ni agro because enioma ni pa kika tu ni paso no ya di agronti na ama ye de ne kanko ne mpuntu no ekonya sa no ya adwene ba ye ho so ne hu se da bi sa e kasa won sunsanso it will be ka sem kire wa mfa no trasa o kan no pia ne back so what you say nya pe no pia ne back ijo to ko tie ne be pipe e be pai wo e be bo tiri so it you ka kan sem ne sa me fa nya agro because power e wo ye kasem no obia onyese obia bibia dua o techire maso a wo kasa the consistency of it no obona asi say na mama started to no say masem papa fi wadumra yinkugo obia dua eti mesrawa obi wonma obi shiawa no akazima chona na wo dey so timi go school bi na wo he tu kwa wo dey no akobi na wo fi obi atukwan no akan ya na wo fi obi atukwan no jana na so calculate you say ampo me fi obi atukwan no dia dabi se wo fi akura diabetes wo a wo nko anya wo wasem na ye fi ho de diabetes wo enyi ntum one wan fi ho one wan fi ho na diabetes kwa one wan fi ho the energy na am dey man no chere say just push away those negative energies mo fi obi anwie university da also wo wie SHS a wo be ko university no aka we a kire obo na fi what ya da za we dey so we kura so bi akra ko university na me nyai dabi she if you want na obese I'm telling you unti wo na we change no obi ansi da wo busuam won kran da e yo de baby wo de no you are close say wo ato asase abesi da wo say they akoya kire say edem bi opo relax kura so na nka wo ko yes wo ko it will be all the negative energy be a dumuja edumoni suade hunu sa ni pa ko na you any man no ni pe bo ha wo ye de wo ye bibia ohun progress o you any man no na ko ni wo twen san o kan negative goals you any misro emfa sa ni pa no nyo ka kire wo se wo nso betimi aye what you say wo nso you can obi aye me nso me of course unsu bet na nipa no ye ndie no de chen na ni breye ana ogitu mu se challenges wo but still obekwa akoye ti mesremo determine we have to be focused and determined and push away omo the negativity bia da o sorry ya first call bu abembasa you know abembu nko a ebubu abembu na afia ne kasa abambuo nko mo chu abambuo nko yi wo frio dabi obi a wo hwe no de bia ne kasa mu asa nhyenkura enko papa bia my dear because already no the space is filled with a lot of depression, frustration, desperation and all the sins
no be sad ni dia no sa be ka ho say no kind if you had the diabetes or sankwa only one fie only one fie na diabetes or sankwa me papa wuye no we na eku no eti we are yo jitum say no na beku so ampa ene de ye nyina ye ke oman mu aye de oman mu aye men ka bi se munye de ma wan ka bi de o se aye de ma no no nka owo na nye de ma wan nye de ma obi anim se fa ebre bi ma ebre na emu na ho sa ba obi ayi nani you need to work towards it o te fa ko a se o te wa de so o do sa se o do de mi fam na ko na ko ye adwuma no emu aye de won so te fa ko wọ́n ti wà lamentations nkwa ne bia apinisie nkwa wọ́n ti fa kuna kasa saa ukọ ba bia kasa nkwa sorry na si emra no nyina yesika nti eda nyame ase fa ko kasa na ade ton ade bi wode ko ye bibia akwa aba eda nyame ase for the life of ye nyina ode na so ache afia man kwa ka ache nyame ma ade pa chewa e kire se onyoma papa bi ede ma ho ana dan nyoma pa so mti hwehwe nyoma pa na ewo ene bna danim no ha wani ne waso na ode nozu around ubenya nyoma pa no apeke afim so papa so kofa nyoma bone ne nso a ampa ne nso nyoma bone wum udi agora nyoma bone ne be capture rather than nyoma pa no but go in for the good things in this very very day and this very month and beyond and some of the other they broadcast them they brebe man ho kwan eno achi ma menka say yapomuden won sem ho ahosepe e wo ho agokansie wo ho asemedi kan ho nom na afi de mpensempensemu asoso makai wo say efiada bia da anim no na otwemienu ntam bia no makai wo hye ne say ye di dwumadi a ye frɛ no ye the presenters forum no so bro ye nuano mo other radio stations o me presenter for no ebi nim ye sports ebi nim ye politics ebi nim ye economics finance bibia no e beje brand ni o mo si pro wo hanum si na ye ni o mo di nkomo o so ma dwen kire on matters of national interest nti hu say bia era sifa kan na oti ha na ni di nkomo era avle na oti ha era andikankam era Larry Dogby era Elvis Dako na o mo titia na o ye di nkomo kama yenso ye kire ya adwene se de won so kire wa adwene no ni nyina na ye Ghana na ye pese ye kikire ni yi na timi fa no ntoma pa no ifra that's all. Daily Guide of the policy, President launches national service policy after 50 years. And arrest drivers charging illegal fees. Where they know, it was a ministry, then they are driver for no. Eku ayaji atu mse se omu tibli ashentu ade mpeje mu ba no. GRTCC no omu nyanji ntumu se. Aye ehyen mu ntumu bi amra. And who driver ni ana eku bi a oba fa to ho se kokotako abatutu bom no. Apozi fo nchew. And they be amaka de mra na chichiri kuro. So on tiasia go back to baby amoshishe momra na monko ese mutimi ni sachira but you don't sit in your corner now I won't decide ma ho say me am da sorry we ntine ma me am to market you ma to ashentuadem percentage am me pe yemfa saade na chichiri kro any man say new finance minister say no new taxes finance minister and this boshes kese we e dia brain after December polls Mahama promises military barracks in new regions. Flag bearer for the NDC. Kane Mampe, you also enam obo into Wakasa say and need the regions out doing now. For front attitude, the new military barracks. A soldier for Sonko, Ebeko Sambia Hujina. The new crusading guide say Ghana's external debt deal not stalled. Amin Andam, na other side the Munu Abba. And Baumia's flat tax regime will be a game changer. You call a year in Rashibijima Paul Chumberima or Bon Homodin ye pa, no sooner decide same way to job. Ebahadun say, Adan chief accused of defrauding his sub chief. Oh, Nanamun Samadiana, yes, Bisa one tempire, Munyama walk on one name through daybreak. Ghana external bondholders reach deal, finance minister Kasa. IGP concert tape report hangs. IGP is here to tell an ABC. And what's him? It's me by the overseer say, Esie Dunketia warns NDC over complacency in election 2024. And quite in Pendudo, I must make catch NDC for. And Mamon Yamaduni say, Afa. When you were down after it doesn't account. Wow, position baby. And the one you say, we guess I won't try the BD. Would be a group for better no quiet. No, the 6 is work done on 9. The chairman of my party, Nekazo, debut.
emi ade to nyoma jeje mu yemi ni na ho ne ehwese nyoma si ko ne krakrakra no in the Daily Graphic we are say 50 years after establishment NSS gets first policy and His Excellency the President of the land 80 years and still looking very good and ode in krata no opejanensa ode ache nana nyame nkosoma ho de because 80 na enya juma ketu ana ye ne na masia akra go beti na usisi ni 49 and some of those online snap and say quickly ebro ma me nkoma hafo Ahafo NDC launches volunteer initiative ahead of December's NDC afraid your money abre money mbre papa and George Opariado criticizes government over rising unemployment and they almost need pa enya adwuma no emu peja ana epeja emu peja ana epeja serious it how serious man get say dey no o dey onya bia o ba wi school na yakona ye ko he mpanimfo amayi adwuma amoda so tete we mo so wo na nefo imre ya mentia anyini wa wi adwuma sa siti o ko retirement afeye se wo say contract amana say no yam mra no na na ese yeshemu yesesa na kwabne mo ye wo enya ye enya obi na ye ye ne ya tena se ne ya kikire mra it is a su kire say Ghana yensa nko back to ye kikire ni bi wo enya papa ne yimfio unya sister na agi almost like no some uniqueness. It's true. Oh, you're back on for consultancy. So no, I run the consultancy, man. Yeah, I'm be a come on. So a conversation that we need to have is very important because any part of the drive is all do sister or do. And until a man may be squad or my extending the call, it be the code 65. Because it be the more sister no. Still to be said a jaw body in adjoining to ye makama. Aha, even if say sister who do a Ghana they wap him. Alex Sebe Francis say track and MP before the abano. I don't know a cathedral enim track and a cathedral enim come fancy amrenaso. All right. Enti ye kwa ba na gudie mu nsem atwa so na pomodin and health tips no ani maternal depression. Wiki mun komono no tie bi ye pa ye wi a hosepe wo ho asemidi kan interviews bi na fim pensem mu aka ho mo afide no nkoso ana ha edase